Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Khubor kimat ginya phai mentashe ki Khubor nagari. Ka Presiden Nohprah Murmu, Menteri Rang Ba'du Narendra Modi, Menteri Kampung Yeng Rajnath Singh, dalam khamat ya gijing buram Vijay Diwas, yagi riuslur thma India bat Bangladesh, haus nam ka khandai spa Nohprah, dagabaya ro gijing slur ba gijing IT jongki. Ketika singi kedai ke dak jong gijing job jong ke India bat gijing thau ya ke Bangladesh. Ka BJP Mahila Morcha kelapin longi gijing ki Habela Gavi, daga bakenno baga sarkar Kongres kelale thormor haga bapinyat ya ka koi kakya jong ki long kebe ba armen. Kala kedoi gijing bamla trekam haki Primary Health Center baga jing bamsap haki scheme ka koi kakya kum ki dag bapinlong ya gijing ki gijing yap ki long kebe bagi khulung badang syukha. Kino yalam ka BJP kila kintho ya ki Menteri Sarkar Jilla namar ka jing bamle AA jongki bat kila dawa bekide ban shim ya ka jingkit kli. Menteri ketanat pulih puthi ka Sarkar pedeng ula pintip sya ka parlimen syapang at wait league skol ba thok ki bidan hakari haga baprat league dan hadalhi. Ki Jilla ha Kylleng ka tha jete la mingi kila rakhi ya ka Vijay Diwas ka basan phulai daga ba ai burom ki riuslur jong ka thma India Pakistan haus nam ka khandai spa Nohprah. Ki jingalang glapin pau ya ka binta ka bakongsan jong ka than ha ka thma light lo ya ka Bangladesh. Kinoy lambat ki he ki han glapin ksan ya ka jing IT lale na ka binta ka jing job jong ka India ba ka jing light lo jong ka Bangladesh. Ki shipai rang ba jong ka thma India bat Pakistan kilakin mau buram ya ka Vijay Diwas daga pinkan mau ya ka history ba ka jing IT lang jong ki. Ki jinga keren kelapin kesan ya ke jinga day ke benne hapdeng kiri bagi jing kermen na ke benta ke jinga day ki bakham klan ha kala way wat hapdeng ki jing ki benta unong tem tabla bapau nam Zakir Hussein ula klat no a San Francisco hakarta ke bah Nohprah nam namar ke jing pang jong gitar Hussein ula yo Husnam Padma Vibhushan ubla pau nam na ke benta ke jinga trelang jong ha kaliang ke jing ruai ha ka Pyrthei. Ula no syadin ya ka pateng ke baklam dala bani nujor. Kajing snolem kelatoi na Kylleng ka Pyrthei. Menta pagnya phai sigi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Palat nyoja drus pa ngot kinang Syria gilawan phai no dakaman snobha shala yeng na Turkiye hading gijing klam no ka sarkar jong Bashar al-Assad. Ka Turkiye kelapilaj ya buntli jaka khaput pensuk kayat lingba dagabatmu ban pensuk ya kejingan phai hapadeng kejing ke jong kejing Nohprah ya ka Syria. Nyongut kinong jungok kai Pyrthei ka Fiji kila pangjur hadim bladi ya ka kiat ke bel IB ha ko we jaka jungok kai Pyrthei. Kibor penyai kedang toket bat kinturu ha ka jukopor ban khmi bha ya ka bam kadi ha ka nik por syuti. Menteri Rang Ba'du ke Israel Benjamin Netanyahu mulai keren bu Donald Trump Presiden belajet ke US ha ka bau lapin kesan ya ke jing persyang jong ke Israel persyak ya ke Iran bagi nang kersan jongka kum ke Hezbollah. Ki jing her thmaling sun padang shan klatmu ya ke jaka shipai jong ke Syria ban khangla ke jing shimti jong ke lekno ya ke tiar ya le. Ka Russia klapin kendria ki kattu ka ningot kinong mikmat jongka na Syria hading ke jing klam ke sarkar jong Assad. Ka Moscow kadang keren bat ki borsin syabat semai jong ke Syria kalau kalawai jong ki jaka sa shipai jongka ha katai kathan. Kiriush lo thma jong ke India bat Bangladesh kelakin mau buram ya ke Vijay Diwas dak barakhe ki jing IT lang jongki haus nam ka khandai spa Nohprah bat ban penklan ya ke jing day hapdeng ki alyang mamla bat hapdeng ki kendram dangshan ha Bangladesh. Ka Israel klaple ya ke jaka penmi boarding ke baningkong jongka hakakat lingsun Jaffa kabla pinkie ke jing pinmi boarding kabla ban penthamai bat pinduna ya ke jing jabo ka jing yap na ke jing yer thama daki drone daki shipai RSF jang ke Sudan hakwe ke yo kala kiu shalai hu prangon ka pen pau ke jing le ka pen yap brio ka badang yai biteng hapadeng shipai RSF bat ki shipai Sudan. Lapdia ngob hai Presiden ka Sri Lanka hu Anura Kumara disaniye ke India nagbenta ke jingwan jingo ke beningkong jong syakari ke penle jumut ka khayi pateng ka jingada ba pen klan ye ke jingade hapadeng kita. Ka Israel kadang beteng ban hiar thma de ki lingsun ha ki jaka berem jang shipai Syria
daga batmui ki jaka bo namding bat ki jaka bo tiar yale haga ba omshim ladan ka nogono ka jingja bas kausi. O President ka Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hadir ke jingsha sumarpang ukular ban pencitom begitu ke badan halendat jang jing persang ban kini jubor ya ke bor sinshar house nam arajar poar kebadan ketilang begina ilam barim ulula ukmi lenti ban syajit piang house nam arajar pondri. O President Yoon Suk Yeol ublasya pendram ulama ke jing bishar namar ke jing penjari ya ka anshipai. Ka Constitutional Court kan sashim rai halor kani halor jong u hapo hispa propose ni. Ka India kelawan ha kedan kebaar ha jingi shim benta ha AI challenge jang ka Russia. Layaro ikidang job namar bakila ban pinbet ya jing ha benta kom karap karyang baga kamsan bakishnanar. O President ka Sri Lanka Anura Kumara di sana ye ula pentik na ke India bahkan omdon ke nugu kam Persha India naga kendo ke siap jang ke Sri Lanka dah pen pau ke jinga trelang hakaliang ke yokot baka kam yadari. Ya kene di sana ye ula keren ha ke jinga kendo jang ber umindirang ba ke India Narendra Modi ha ke smining kong. Begitu Kylleng Khubor hakimat kimat na kari bana Kylleng kiri ke Pyrthei Khubor.